Nyorani na Captain 001 Steven Ndamenda twere na ria kurwa sebiti hanekera gojugo twere igoro ye gosori ya basketball ekero timu ya Nyanjwa timu ya bamura ya Nyanjwa egendete gukarabuya asiji gosori ejo twatomonyore Captain 001 ase nsemeyo yicho gosori amo nabo gosori Gosori emanyakaine mono ime ya Kenya nenkoyo nonyaigo chigosori chinde nchiro chichira mone gosori ebikabu basket ndrete gokina nonya sorogongo rwa Gusii. We can crash in for the ribbons after the ISO. Sabari ya itentambe gotoikia se skuri ya secondary ya Nyanchwa Boys. Yue bwato bonyankongo bwe gosori ime county ya Kisii. Amuna gotwaro morokia gose kochi ya monene kobomolikiwe kombegi ya Kenya Basketball Federation KBF orosagirwa Kisii. Asa matanga kumugire kefa. Ninche coach ya basketball Nyanchwa Boys. Twagoke sana soja goto tariraga. So mko offense, nyo ngire mko defense. Mko offense, ni mko defense. Gwetero mokia no bwegeri bwe timu ya Nyanchwa Boys nigo kefa mogire akwerera buna yanyekonyire Nyanchwa ko bwe bikombe bya basketball bya chi secondary me county ya Kisii no nyobwa amereri borobotindi. Chabiri chimu sana seterra ino chagara 2018 twachageta ko weto ngokera Kisii school na twageta itane kombe kigie county. And then 2019 twageta school Kisii school keto ngokera secondary school at the county finals. And then 2020 tukawande Kisii school twangokera sekano tunga musoto sobo gali. So ninto wate kombe kigie basketball semyake 3 yalire. Umwako twangocha tware basketball timu togwa teli raisi wana ngomore sana. Na ngocha kubwatwa haraka. Na niko basketball ya Nyanchwa Boys kwa kuwa ni mchezo ambao tumejivunia nao kama Nyanchwa Boys kwa kuwa tunajua kucheza. Kana sasa school ngata kucheza mpira basketball. Kana sasa mwaka 2018. No Nyanchwa Boys baregatia bajangongo bomo piro yo webikabu naninge ko manyame chando kichirombe chia Gusii chikonyora asama amerianio a nationals. Asa basketball nsema ya Gusii timu toyo nationals. Astako bweruna sarunga regionals kete ngari team chiabo bere chigo tobwa sana noni timu mbere tobwa mona ke bago tobwa lakini competitions bagere kere igoro esa abo ntangani balimba bwate facilities mingo gotobwa ebiti bwate nebia mbabwate no ichi resource ya chiskuru nchire igoro kwa skuru chia Gusii namba 2 challenge ya kabere abanafunzi abuna abare ga bonsi pikere bache ta onta maite basketball imbacha ageti ko 0 paka so baikirega Ogendo chi nationals na Nairobi imwane bisinini bye myake 10 ebi trend basketball one of they have an advantage over us kento chakera form 1 plus abacha kwa kireba ikire form 3 na form 4 kefa mogire ni gaichanere togoso kwendwari ya COVID-19 ebi turubanie calendar ya chigosori chechi skuru kono COVID affect the game so much affect the talent ya wanafunzi abatobwate even some now na bara imba ke mipira yego chiyo chimutwe kera talent ni yakorekana secondary tari yo chimutwe chakorekana but into internally na tuna tureni abana ba into anya botiga and they are doing so well and COVID ya affect mono sana ya kombe tu abuyete kere kyango gatimono nege kombe keto kubute mara ya kabere kombe gyo county setu alenga mu agogo chikuboya kombe ki region ya mara ya gatatu lakini ngwetera so bolero bwa corona kenya tiko batoka ndani mecheso yaitu ninki kera korergo kinia gosori ya ime ya Gusii Gusii antobo activity ya basketball imbuko balebe kende kere Nyanchwa kende kaba Kisii University kende kaba Kisii school na card nombiro wetani ya biti mbiyo ege tigi ya public football bire binge kere kenyoro basketball public facility ntobato ne kemo aba gosori ime Nyanchwa Boys nga bwata marora matambe ime gosori yeye aseba sabira basaye bamwabo gweswana ninero asama tukagocha nindanga suba karibu goje timu ya Kenya Moransi kwenye kaboko kingo cha sense ito ya Kenya abo igoko buna umagosere ya mobo asoko roki obwanja ni bwana sense ito ya Kenya Ukijitolea kufunzwa na uweze kujua itakupeleka mbali. Akosere ya wele kwa konkonya mono na bona ndo jenga ne chankonya matukare bosio. Kwa hivyo kama unataka kujua ni kujitolea, kubali kufunzwa. Aiso twaki haraka Ogo saba kwa ye mogire kwa mwelio ni gokora asobo tenelibwe county ya Kisii
kubeka emiroberio gusire gosori eye ya emepira ebikabu. Ngosabo mugabana wito gabana James Ongwae, beyond football na athletics tuwachige muna basketball, tuwate indoor games, specifically basketball tigare muri kubeka ibiti bya basketball ndiri gukora ibagane na mono. To make sure tiki abekuru bali stadium kerto arusiri abana betie sukuruga bande skali bako mupira. Elietariane Ndemo Steven, Captain 001. I like that. Backboard, good basket, out, tena.